yarambwiye ati Tamari, ngiye imyenda yanyu yaramaze gutegurwa, ngibyo n'ibitsibo. Ti koko tiburiye igihe caraheze, tigiye musigaranye n'igihe co kwezwa, tutunota murimo n'utunota nabongeye kugira ngo mwezwe mutunganywe rwose, kugira muzansanganire mwejejwe. Utunota mufite n'utwo kumesura imvune zanyu. Tinayo igihe caraheze. Arambwira ati muri mita ya nyuma. Arambwira ati mita isigura utunota umukinyi yongerwa igihe ciwe kiba camuheranye, ariko akongerwa utwo tunota kugira ngo arebe yuko yakosora amakosa, ko yatsinda ku kanyuma. Tubwo rero muri mita ya nyuma utunota tw'inyongera. Ti rero uzambwirira itorero ko byose byamaze gutegurwa. Nabonye ari urusare runini cyane, hamanitsemo imyambarire myiza. Ego pe, byose byaramaze gutegurwa. Hari ikindi kintu yambwiye ku abigeme usanga bari mu itorero, ariko ngo ugasanga biba abagabo b'abandi bagore. Yarambwiye ngo abo bigeme hari igihe usanga bakorana n'ibyaha by'ubusambanyi, bakamira ibinini, bakiteza inshinge ngo ntibatwite. Yesu yarambwiye ngo abo bigeme ndiko ndabitegereza, ndiko ndabareba abo bigeme, ndababona nk'ibihumane mu maso yanjye. Narabariwe ngo uzabambwirira abo bigeme, ti nubwo banywa ibinini biteza inshinge ngo ntibatwite bagaragare nk'abagore, tijuru ribitegereje bameze nk'ibihumane, kandi nabo niyo bakugwa mu mubiri tihazaza abana babahamagare ngo mama batarige. Umwami Yesu arindese niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu Kristo nashimwe cyane kandi nahabwa icubahiro cose. Yego pe, aragahezagirwa. Nibwo koko yaje kumbwira ati ahubwo ti ikintu kimwe nkwemerera ni ikintu kimwe cyonyine, ti marayika uwo naguha ico gitabo ureba amazina y'abariyo. Yaje kumpa ico gitabo, ti basi mubaze ko ari paradizo iyo ahagaze impande. Naje kumubaza ati yo ni paradizo? Arayishura ati yego me ni paradizo. Ti hari abahizi? Ti yego pe hari abahizi. Ampaye ico gitabo naje gusoma, ntangira gusoma, ndasoma barya bera ba mbere ba Aburahamu, ba Isaka, benshi. Bibiri yivuga ukuri kandi Bibiliya ni ukuri pe. Ba Daniyeli, ba Esteri, abahizi ba mbere bose bariyo muri paradizo tuzababona. Naje gushishikara gusoma, ndagera ku izina rya Tamari. Yesu Kristo araza aranyereka ati none se ubu si Tamari wari kurambaza? Ati risi izina ry'iwiwe. Ti rero Tamari ariyo ngaho muri paradizo, tigihe nikigera uzamubona. Ndakomeza ndasoma ngera ku izina ry'umwungere, uwahoze ari umwungere wacu. Arambwira ati none se iri si izina ry'uwahoze ari umwungere wanyu? Ti yego pe, tariyo ngaho muri paradizo muzamubona. Ti kandi ugenda uzambwirire abo bantu bo mu itorero, tigihe umwungere yatabaruka hari benshi bashishidikanye, haraba amagambo menshi mu itorero ngo ntabwo yarangije amahoro.
tihawe amagambo akabije tuzabambwirire yuko ari muri paradizo tiyashitse amahoro tigihe nikigera muzamubona kandi nawe arabategereje abategereje anyamatsiko tiyiteguye kuzababona. Yesu Kristo arashimwe. Ubwo rero umwungere ari mu ijuru tuzamubona. Naje gukomeza ndasoma ngera ku izina ry'umuntu nari nzi ko yarangije nabi nsanga niyari, ariko naje gutangara ndariguma ko ndarireba. Arambwira ati koko ndabona utangajwe n'uyu muntu wari uzi yuko yasonzereye nabi. Yego pe. Arambwira tuyo yarangije neza tari kari ngaha mu buryo nk'ubw'impunzi, tuwari muri bamwe bazakwiyambarira ibikorwa by'abandi barangije nabi bari barabikoreye. Tiyari muri bamwe bazaba muri ya mahema nakwereka y'amashitingi. Ndakomeza ndareba ndeba ubundi natekereza yuko yaba arimo, ndamurondera ndamubura mu gitabo. Hama naje kumubaza ati none se ko kanaka nawe ndamubuze tarihe? Ati Tamari, tiburiya mu itorero muba muhari, tariko hari abantu baba mu itorero bafite ubundi buswa bakora mu mpisho. Tikanaka yarangije nabi, tiburiya nk'uko bamwe bategerereje aho muri paradizo barindiririyeho, tinawe hari ahandi arindiririye tiyarangirije kwa shetani. Arambwira ati kanaka hagera ko abandi baja kuryama, tinawe agasharara mu mashiga akarara zikurura imizimu, ahamagara imizimu y'abantu bapfuye ayohereza mu miryango hirya no hino. Tinico rero yazize, tikoko nta kindi yazize, gusenga yarasenga koko mukabona ari umuntu mwiza wo mu itorero, tariko mu ijoro hageze bose bararyama nawe akarara zikurura imizimu ahamagara imizimu ayohereza hirya no hino. Yesu adutabare dukizwa nyagukizwa, dukizwa ataburyarya. Ijuru ririho kandi tuzarishamo, rizataha abizeye ko bazaritaha. Yego pe. Niba twarahisemo gukorera Imana tuyikorere neza tutabangikanije, ataburyarya atabuzwa. Yesu adufashe. Ubwo aho kuri paradizo yarambiye tuyu mumarayika rero yitwa marayika murinzi, tajejwe tiyo umuntu apfuye dufata umuntu ari mu bitaro hanyuma akarangiza urugendo rwiwe agakugwa mu mubiri, tagishikana uyu marayika murinzi ashagenda kurinda umurambo wiwe. Bakiwukura umurambo mu bitaro bawutwaye muri moroge mu buruhukiro, bajana na marayika mu buruhukiro aguma arinze uwo murambo w'umuntu yarangije neza w'umukristo. Iyo atari umukristo ntarindwa na marayika, ariko iyo uri umukristo marayika araza akarinda uwo murambo wawe. Hanyuma hakagera igihe uwo muntu umuryango ukaza kumutora ukamukura mu buruhukiro muri morgue bamutwaye ku maziko, marayika barajana nawe muri uwo muryango. Bageze ku irimbi bakaririmba indirimbo zijya zo kumusezera, hama umuryango wose urataha n'abandi bose bagiye kumushingura. Bamaze gutaha marayika murinzi ashasigaraho wenyene amurinze, kugira ngo hatagira n'abadayimoni baza bakazura inzara ziwe ku maguru cyangwa se ngo banduze uwo murambo. Narabariwe ngo awurinda indwi zibiri zishize. Yesu yarambwiye ngo akaangeli kaba kamaze kuyonga neza, hasigaye nk'amagufa marayika ahitira yizamukira akaja kurinda umuntu muzima muri paradizo. Naravuze ati ko rwose dufite ubudahangarwa kandi turarinzwe,
umuntu koko nubwo aba avuye mu mubiri umurambo wiwe ukomeza kurindwa kugeza ku iherezo. Rero twaragiriwe ubuntu n'Imana, umuntu wese yasengera iherezo ryiwe rikazaba ryiza ntirizabe ribi. Ubwo koko ivya marayika murinzi yaje kubigezaho, arambwira ati Tamari, ndaza kukwereka uyundi umumarayika agaba abamarayika bose, tindaza kumukwereka. Nibwo koko yaje kumbwira ti ndamukuku agaba bose bagendera ku itegeko ry'iwiwe uwo mumarayika. Gatoya ntaramuvugaho, hari ikindi kintu yambwiye ku abigeme usanga bari mu itorero ariko ngo ugasanga biba abagabo b'abandi bagore. Yarambwiye ngo abo bigeme hari igihe usanga bakorana n'ibyaha by'ubusambanyi, bakamira ibinini, bakiteza inshinge ngo ntibatwite. Yesu yarambwiye ngo abo bigeme ndiko ndabitegereza ndiko ndabareba, abo bigeme ndababona nk'ibihumane mu maso yanje. Narabariwe ngo uzabambwirira abo bigeme ti nubwo banywa ibinini biteza inshinge ngo ntibatwite bagaragare nk'abagore, tijuru ribitegereje bameze nk'ibihumane, kandi nabo niyo bakugwa mu mubiri tihazaza abana babahamagare ngo mama, batarigeze baba mama ngo bashingirwe mu ngo, babona abana benshi babahamagara ngo mama batarigeze babarera. Yesu abagirire ubuntu kandi abafashe. Yego pe. Hama twaje gukomeza rero, Yesu Kristo arambwira ati koko dukomeze nkwigishe. Twaje gukomeza turakata abo bamarayika, paradizo twayisize nk'uko dusha turakata dukatira hirya nk'uko gutyo twinjirira mu yindi sare yari imanitsemo amakanzu menshi y'umweru n'ibitsibo. Hama tumaze kwinjiramo yarambwiye ati Tamari, ngiyi imyenda yanyu yaramaze gutegurwa, ngibyo n'ibitsibo. Ti koko tiburiye igihe caraheze, tigihe musigaranye n'igihe co kwezwa. Tutunota murimo n'utunota nabongeye kugira ngo mwezwe mutunganywe rwose, kugira muzansanganire mwejejwe. Utunota mufite n'utwo kumesura imvune zanyu. Tinayo igihe caraheze. Arambwira ati muri mita ya nyuma. Arambwira ati mita isigura utunota umukinyi yongerwa igihe ciwe kiba camuheranye, ariko akongerwa utwo tunota kugira ngo arebe yuko yakosora amakosa, ko yatsinda ku kanyuma. Tubwo rero muri mita ya nyuma utunota twinyongera. Ti rero uzambwirira itorero ko byose byamaze gutegurwa. Nabonye ari urusare runini cyane, hamanitsemo imyambarire myiza. Ego pe, byose byaramaze gutegurwa. Twaje kuva muri iyo sare yahera nk'uko hepfo gutya, tuyisohokamo twinjira mu rundi rusare runini cyane nziza pe. Tumaze kwinjira mw'iyo yindi sare naje gusanga hari ibintu byinshi byahindutse. Naje gusanga hari ameza manini, ameza koko manini cyane, afutse k'igitambara cera hejuru, harimo ibintu munsi bifukiyemo koko. Hama hirya hari hahagaze abamarayika. Gutyo ku ruhome naje gusanga umumarayika afite inzamba y'akabanga agabirije kuvuza. Yesu Kristo yaje arengana kuri ya ntebe namusanga aho yicaye ko y'inzahabu. Hama arambwira, nanjye nguma mpagaze aho, arambwira ati Tamari, tinari nakubwiye ko nza kukwereka umumarayika wa nyuma agaba abamarayika bose. Yitwa umumarayika, yitwa umutangabugingo.
ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire.